Dede Irawan Sidran TNI cukup dan keji Oji kerja Jitempoh mate Imam Syiani demi kekunci moto Innova jitempoh mate Imam Syiani demi kekunci moto Innova nyawang bangsa Syehana le arti bajaro TNI lenyang binasa mulai Imam Maskur sampai Tengku Fiani bajaro TNI nyawang tehila mulai Imam Maskur sampai Tengku Fiani bajaro TNI nyawang tehila gopnyan diculik jitimbak mati pasolam guni jibohlam rimba gopnyan diculik jitimbak mati pasolam guni jibohlam rimba Gunung Salak jasad jili lagi PKI badi kerja Gunung Salak jasad jili lagi PKI badi kerja lagu Sabah Imam ke Onung TNI masuk jin yang kejadian baru di Gunung Salak get lom pugot Cik Ji nyolong keun Sabah Cik Ji nyoki bana laule ju Cik Ji ya Dede Irawan Sidran TNI cukup dan keji Oji kerja jitempoh mate Imam Syiani demi kekunci moto Innova jitempoh mate Imam Syiani demi kekunci moto Innova nyawang bangsa Syehana le arti bajaro TNI lenyang binasa mulai Imam Maskur sampai Tengku Fiani bajaro TNI nyawang tehila mulai Imam Maskur sampai Tengku Fiani bajaro TNI nyawang tehila gopnyan diculik jitimbak mati pasolam guni jibohlam rimba gopnyan diculik jitimbak mati pasolam guni jibohlam rimba Gunung Salak jasad jili lagi PKI badi kerja Gunung Salak jasad jili
lagi PKI Baji Kerija.